kwende maseye mogwika county ya Nyamira asingo kumenyana omokonyi wo county commissioner kora sensemo ya Masaba North ni garurege kurege tindi gocha asibali baroberete goturubanya omurembe cinga kikiga kimega yesuguku okwanani gane kebra nigo batingiri obolendi naboigo kubeka emirobiri mikenu asogokora oboengi naboigo botumiki webinyegwa byogotindya boigo kora sensemende nigo omo MCA korwa se wodi ya Busamaro Charles Kiganda boigo abolire chintere bakweneke bunango babale maiso cinga kikiga kimiga yesuguku muri kito job maangi na mange ekero abakenya bagendete gucengera emeyega anene mono ekero baligireti bono kwambuka umwaka umuya nige bitago byoborendi byabekire emeroberio elinda kwene kibuna obolendi motingirie kagosanga nabamenyi mukonyi mu county commissioner Asamarieta Stella Wanyele nigate babuna nigo babekire emeroberio elinda kwene kibuna obolendi mboro boisaine asabamenyi kwamba security saizi tunaenda kwa festive seasons na hakuna sisi tuko kazi 24 hours. Tusikue na jambo lolote. Kuna watu tunatahadharisha, watu ambao wanataka kuvamia ama kuvuna mahali hawajapanda. Wanatime watu wamenunua vitu zao, mkulima amepata kabonasi yake, ameenda amenunua kambuzi kake na kuja mnabeba. Sisi tuko macho day and night to make sure you people are safe and are at peace. Nigasaba abamenyi kosoera onde bwensi oyorara kanega guturubania omorembe anene mono cinga kiechi chiemeyega wahalifu tuko na makao yao mahali muweze kupatiana habari kwa OCPD muko na community policing muko na nyumba 10 muko na abagambi kuanzia assistant chiefs na ACCs na DCC wenu tafadhali let us share information. Ukiona kuna mahali jambo linaharibika usinyamaze, ili tuweze kukufikia na tuweze kukusaidia na tuweze kuhakikisha hilo jambo baya halitokei. Asarwa ekuro entindi gocha saba engiba marua atancheri unamba chikwirirwa egechambokerio egetindi mono tutakushika utapigwa fine ukitaka utoe alafu urudi tena tukuje tena tukushike tena utoe ingine mpaka ufilisike uuze shamba. Sasa wale majirani wenu huko nyumbani wenye wanapika pombe tupatie hiyo habari. Ensemo MCA wodi ya Busamaro Asereta Charles Kiganda nigasaba bamenyi be county ya Nyamira anene mono abakurundi kigadene chipigipigi korundi kibale maiso elinde gotanga emebasokano abaminto bonse barabagendia be chingendo awa bene chipigipigi bene chiroli chinene bene chigari cheto chikobokori abantu baito cyobasombi nande tobaboria somo yebwo gwanja bunenga kiye nenga kiye kobembe December ngobereye bwate bisirani ebinge bagenda ngora matoko ganin kogoro buna ganga nagenda bwangu ngekobokori lakini yanko basaba banyare kogenda ngora nyasaba konye nande babe bagosomba abantu baito bagoira abantu baito buna konye bakobaira mwati yenyu December to bole tabauti ginko reporter ya Ndizi TV kurwa se county Nyamira Job Maangi.